simbisise. Ndlovukazi bekunene lunyazi lezulu nemalibandla lonke le Nazaret awu egameni lendlovukazi Sonkhe lapha kaNgwane sibongela kakhulu uShembe abe nathi bunanzi ungathi ngabe akusapheli ungathi ngase sakhe amadvokolo khona la kubonala soke ukuthi awu asisahambi ngikhumbula ngalelinye ilanga eBhayibhelini khona bebaya empeni wathandaza umfundisi wathi awu Nkosi ngicela ubambe lelanga lingahambi ngicede netitsa tami nathi sesifisa ukuthandaza ukuthi ngathi ngasibamba ngabamba lelanga sitojabula nje kube mnanzi nje oba kumnanzi kepha awu Shembe wenda umsebenzi lomuhle kuleso mthandazo itolo sibe nani saligwaba nani kwaba kuhle namuhla naku niligwaba ngelisiko lokuhle kusebenzisa lisiko leAfrika ngoba uNkulunkulu bonke abantu kwabapha indlela tabo tekuphila nathi ke lapha kukhombisa ukuthi ngelisiko lakithi singavele sibambe sithandaze uNkulunkulu awu nibambile Nazaret awu njoba konke kube kuhle nebunanzi kwaba kuhle nani nibikile ukuthi awu wonke umsebenzi uhamba kahle ngiyayibona nendvuna lapha kuvuka lisinga kubonala ukuthi awu cha nembala konke kuhambe kahle sesithandaza ke ukuthi nani noma senihamba njoba nendlela yinze emakhaya kuhle kuhamba kusakhanya sifisa kona ukuthi nihambe kahle kakhulu uNkulunkulu anibusisa asibusise sonke Nazaret siyabonga.